Vaig arribar a Amics del Nepal gairebé per casualitat, però un cop hi ets i veus la feina que es fa, ja no pots fer marxa enrere. Ajudar es converteix en una cosa natural, inevitable, com una mena de fil invisible que et lliga a aquest projecte. Per mi, Amics del Nepal és molt més que una ONG. És una xarxa de persones meravelloses, d'esforç compartit, d'il·lusió i d'una lluita constant per oferir oportunitats a qui més ho necessita. I el Nepal? El Nepal per mi és aquest lloc que encara no he trepitjat, però que sento a prop. És les històries que m'han explicat, les cares dels infants i joves que veig en les fotos de les notícies que tradueixo, la força de les dones que lluiten per un futur millor. És aquest país que un dia espero conèixer amb els meus propis ulls, però que ja fa temps que conec amb el cor. Aquesta passió compartida per ajudar els altres m'ha mantingut vinculada a Amics del Nepal durant una dècada, demostrant que, de vegades, no cal trepitjar una terra per sentir-la al cor. Com a veterana per donar suport a tots els nens i nenes del Nepal, el meu desig és que continuï 30 anys més i felicito a tothom perquè faci la mateixa tasca. मेरो नाम दुरीदेवी लोहार हो। म संस्थापकको श्रीमती हो। अहिले म तपाईहरुलाई धेरै वर्षपछि यहाँ देखेको, त्यही भएर मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अहिले धेरै भन्न नसके पनि दुई शब्द बोल्नलाई नमस्कार। Namaste, I am Madan Taylor. I have been working in Amrut Children's Home since the last 21 years. I am one of the old staff of this Amrut Children's Home. We have seen so many ups and downs in Children's Home as well in Florida boarding school, and we are very thankful to MX Steel Nepal, who is always supporting our organization. Yeah, I like to be in Amrut Children's Home because there I can make friends and I can make brothers also, and this is like a family. We can enjoy and we can stay happy. I have learned from I'm staying in Nepal is that I have to learn many things for my future and life, and this is the organization that support us and I am happy. तिनीहरूले पाउनुपर्छ दाइ त्यस्तो अपर्च्युनिटी, किन अब सपोर्टेड पाए हुन्न। Namaste to all MX Steel Nepal and from Children's Home. My name is Saru Lohar. I am the coordinator of this Children's Home from Patan. I look after 50 children and 12 staffs under working us. I came here when I was 9 years old, and from then till now I have learned many things in Children's Home, like dealing with your problems, communicating with the small ones, because in Children's Home there are different kinds of people. I'd like to congratulate the MX Steel Nepal for the completion of 30 years, and they have helped us a lot. They have teach us many things. They have made a lot from many things, and thank you so much. And we hope that you will continue this for more than 30 years again. Thank you so much and congratulations. Sovint es necessita el pas del temps per poder mirar enrere en perspectiva, perquè situacions que t'han semblat absolutament habituals en un moment, amb el pas dels anys mires enrere i penses que realment van ser decisives, extraordinàries. Jo crec que la meva experiència amb Amics del Nepal és una d'elles. Quan vam començar,
érem joves, volíem ajudar, no sabíem ben bé com, i de cop han passat 30 anys, tants projectes, tants beneficiaris, la sensació d'haver treballat estretament amb persones de professions tan diferents, però que l'objectiu comú, que no té mai a veure amb una situació professional, aquest treballar junts, ens ha proporcionat, almenys per mi, una experiència increïble, molt contenta d'haver pogut compartir des del primer moment d'Amics del Nepal tot aquest treball, aquest aprenentatge que hem fet i haver pogut millorar ni que sigui una mica la vida d'algú. Tot això ha valgut molt la pena mirant enrere i sobretot mirant endavant. Per molts anys, Amics del Nepal. सबैजनालाई नमस्कार। स्पेनवासीहरूलाई अहिले यो निरेन्स नेपालको 30औं वार्षिक उत्सव हुने भइरहेको हुँदा म त्यसको शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो सुरुवातको बेलामा हामी गएका थियौँ त्यहाँ, र त्यहाँ धेरै हाम्रा सहयोगीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ धेरैजनाको सहयोग बटुलेर हाम्रो आश्रमलाई निरन्तरता सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूकै सहयोगले हाम्रा कैयौँ बालबच्चाहरू ठुला भएर आफ्नो खुट्टामा उभिएर खाने भए, आफ्नो घरजम गरेर, र अहिले पनि साना साना बच्चाहरू छन्, र थाहै सहयोग भनेको यहाँहरूकै छ, र यसरी नै निरन्तरता माया गरिरहनुहुन्छ भनेर मैले आशा गरेको छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। सुखाने के लिए पूरा छत पड़ा हुआ है, यहाँ क्यों सुखा रही हो? वहाँ जगह नहीं है। नहीं है? तुम अपना जाकर काम करो ना। तुम ऐसे क्यों बात? वैसे आपने नोटिस किया आजकल मामले कुछ खोई सी रहती है। बीवी पर शक करती हो तुम? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो एमिग्स डेल नेपाल, जसले आज 30औं वर्षदेखि सहयोग चाहिँ नेपालका विभिन्न क्षेत्रका असहाय बालबालिकाहरूलाई सहयोग आदान प्रदान गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ दुखी गरिब असहाय बालबालिकाहरूले नमस्ते, म आशा नगरकोटी मेरो नाम। म नयाँ बस्तीमा बस्छु। हाल म एउटा कार्पेट लाइनमा काम गर्छु। मेरो उमेर चाहिँ 40 वर्षको भयो। म अनि यहाँ यो आमिक्स डेल नेपालमा म यहाँ एउटा महिला साक्षात्कार कार्यक्रमदेखि सुरु भएको मेरो जुन एउटा जुन यहाँ आमिक्स डेलसँग मेरो जुन कनेक्सन भनौँ न एउटा भएको चाहिँ 1 वर्ष पुगेर 2 वर्षमा लाग्यो। अनि यहाँ धेरै कुराहरू मैले सिक्ने मौकाहरू पाएको छु। अनि अब जुन अहिले पनि फेरि म मेन हब प्रोजेक्टमा पनि म आबद्ध छु। तर यो कुरामा कस्तो रहेछ भने यो आमिक्स डेल नेपाल एकदम धेरै राम्रो, यो एउटा आमिक्स डेल चाहिँ एउटा एकदम राम्रो एउटा संस्था हो। यो संस्थाले धेरै कुराहरू सिकाउँदो रहेछ, बालबालिकादेखि लिएर हामी अब हामी महिलाहरूको लागि नै धेरै राम्रो रहेछ। अनि यो कुराहरू धेरै कुराहरू सिक्ने मौकाहरू पाइँदो रहेछ। यहाँ हामीले धेरै कुराहरू मैले महिला सशक्तिकरणको बारेमा पनि यहाँ धेरै कुराहरू सिक्यौँ। सिपमूलक तालिमहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि सिक्यौँ। अनि अहिले आएर कृषिहरू उत्पादनहरू कसरी गर्नु पर्दो रहेछ, पढेको महिलाले चाहिँ कृषि गर्नु हुँदैन
अनि नपढेको मान्छेले मात्रै यो कृषि व्यवसाय गर्छ भन्ने कुराहरू त्यो हाम्रो दिमागमा त्यो थियो, तर होइन रहेछ। तर पढेको मान्छेले कृषि व्यवसाय गर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो हामीले कसरी व्यापार व्यवसाय चलाउने भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरूमा हामीले सिक्न पाएका छौँ। तपाईको आवश्यकता के हो त्यही सुन्न मात्र हो है। अब त्यही हिसाबले चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ हैन। डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ एक दुईवटा नियम छ ल। नमस्ते टासिदेले, मेरो नाम निमा याङछेन योल्मो हो। म हेलम्बु 1 सिन्धुपाल्चोकबाट र हाल म काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका पाखाथोक संस्थानमा व्यावसायिक कृषि गर्दै आइरहेको छु। म पर्माकल्चरिस्ट पनि हो र अहिले चाहिँ म एमिक्टेल नेपालमा छु र उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आएको चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि सम्पर्कमा छु र म टाइममा आएर चाहिँ यहाँ मेरो आफूले गरेको कामहरूको विषयमा म चाहिँ पर्माकल्चरिस्ट र पर्माकल्चरको पद्धति इथिक्स र प्रिन्सिपलमा बसेर र मेरो आफ्नै म आफैले गर्न खोजेको काम पनि महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी सबलीकरण गर्ने, उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, आर्थिक रूपमा सबल कसरी बनाउने र अर्को कुरा जसरी नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनेको छ, साँच्चीकै हामी कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर कसरी बन्ने, यसलाई व्यवसायमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ आफूले कसरी गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरू समक्ष आफूले एमिक्टेल नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई बोलाउनुहुन्छ र मेरो कामको विषयमा यो काम चाहिँ निरन्तर गरिरहनुहुन्छ होला र यहाँबाट चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै नेपाली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र महिलाहरूले चाहिँ यहाँबाट उहाँहरूको जीवन उपयोगी शिक्षाहरू उहाँहरूले यहाँबाट लिएर जाओस् भन्ने मेरो पनि शुभकामना छ। धन्यवाद। El meu primer contacte amb Amics del Nepal va ser com a voluntària a unes estades solidàries al mes d'agost del 2013. Va ser la primera vegada que trepitjava Nepal i desconeixia com podia arribar a atrapar-me. Un país de contrastos en tots els sentits. Muntanyes, planures, fred, calor insuportable, sequera i pols en suspensió, pluges monsòniques, olors, pudors, mirades, somriures, trànsits, clàxons, frenesí, estrès, calma, tranquil·litat. Res no passa i de cop tot s'accelera i no pots parar. Però no tan sols Nepal per si sola atrapa, sinó també Amics del Nepal. És evident que vincular-se a una ONG es fa amb la voluntat de portar alguna cosa, però des del primer moment era plenament conscient que aquella experiència l'emprenia des de l'egoisme. Ho feia per mi i realment va ser així. El que em vaig rebre era inimaginable. I ara, uns quants anys després, hi segueixo vinculada com a sòcia i voluntària en els actes que s'organitzen aquí a Catalunya perquè realment no ho tinc massa clar. O potser sí. Sovint tinc la sensació que Nepal, i sobretot Amics del Nepal, té una força, una energia que m'impulsa i a la vegada m'atrau. M'imagino com si jo fos un satèl·lit que dona tombs, i Amics del Nepal és allà, al centre, aportant alguna cosa que m'equilibra. I aquesta energia la generen les persones que han format, formen i formaran part dels projectes. Allà hi ha un personal excel·lent i és meravellós veure com amb els anys s'ha creat una organització circular que permet tancar el cercle. I aquí a Catalunya, o a Occident, perquè no tothom està a Catalunya, hi ha un equip a qui admiro immensament. Si deia que no sabia perquè encara hi estic vinculada com a sòcia i voluntària, intentant aportar res, un petit granet de sorra, sí que ho sé. És gràcies a tota aquesta gent que treu hores i hores i hores per fer l'impossible i més. Treuen les energies per impulsar tota aquesta tasca, perquè des de l'amor més genuí fan una tasca espectacular. Hola, jo sóc la Merche i vaig participar
molt directament a la gestió d'Amics del Nepal entre l'any 2009 i el 2011, èpoques en les que ens plantejàvem l'estratègia de l'associació, repensàvem els seus objectius, vam haver de prendre decisions importants i estic molt contenta de la trajectòria i el rumb que ha anat agafant l'associació i el que està aconseguint actualment, i li desitjo molts èxits i molta força per continuar. Nepal t'enamora, però Amics del Nepal t'atrapa. Tota la meva admiració per l'equip humà que tira endavant aquest projecte cada dia, per molts anys. Per molts anys, Amics del Nepal, i gràcies. Gràcies per descobrir-me un món més gran, més real, més amable, més intens. Gràcies per descobrir-me un món més just.